ni Mang Boyet na peklan a babaero. Tirain na uray paino kim mabaliw. Awan pilyen na nga lang nga uray sino. Basta nagblaus ken nagpalda sige manso. Certified a chick boy ni Mang Boyet. Patulan na uray anyat itsura na. Na minsan nga aldaw na booking ni bakit na. Ngadda sa Bali akakibkibin na. Ay Mang Boyet na alakan nagkararag ken naglemengkan. Ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igem na abadang nukumangamin dinepelam taarem mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam. Ni Mang Boyet natangken ti ulo na. Di agnakem muray palken ni bakit na. Gaputi arem na adi matepelan. Ni Boyet kanayon nga madugulan. Ay Mang Boyet na alakan agkararag ken naglemengkan. Ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igem na abadang nukumangamin tinepelam taarem mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet na alakan agkararag ken naglemengkan. Ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igem na abadang nukumangamin tinepelam taarem mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet na alakan agkararag ken naglemengkan. Ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igem na abadang nukumangamin tinepelam taarem mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam. Ay apo Barok Boyet, binagbagaan ka lang ganun kami din. Di ka dumat gaming mamatmatikan ni lulong nga simpot. Deta, timagan ganad mo Barok.